jenis berminyak, bergoreng, makanan segar ataupun lemak tinggi, kolesterol jahat akan naik dalam badan kita. Badan kurang bergerak, lemak mudah terkumpul dalam saluran badan kita. Ketiga, faktor umur dan juga genetik. Ada orang walaupun makan biasa tapi sebabkan keturunan tetap boleh ada kolesterol. Bila kolesterol tinggi, dia boleh melekat pada dinding salur darah tau. Dan lama-lama salur darah jadi sakit. Itu yang boleh sebabkan jadi sakit jantung ataupun stroke kalau tak jaga. Ini ialah kolesterol yang paling ramai orang ambil. Rating 5 star. Ada dekat beg ni, korang boleh tengok review. Ada KKM, ada ML, ada ISOP, ada HACCP. Semuanya lulus sebab dia organik tau. Ini bukan yang biasa-biasa. Tak sama dengan suplemen lain. Kolesterol biasanya suplemen untuk membantu kolesterol. Biasanya adalah suplemen yang membantu kawal kolesterol dalam badan kita tau. Antara masalah-masalah yang biasa jadi kolesterol terlalu tinggi, jaga kesihatan jantung, peredaran darah jadi lebih baik, kurangkan risiko penyakit kronik ataupun jantung, stroke. Sokong fungsi hati untuk proses lemak dalam badan. Kalau korang kolesterol tinggi, ada masalah 3 serangkai macam kolesterol, darah tinggi, diabetes. Bahaya. Kalau you ada, you boleh ambil kolesterol. Risiko saluran darah tersumbat, sejarah sakit jantung, memang kena ada kolesterol. Dalam dia ada 6 flavor vegetable capsule. Harga dia RM122.50. Korang boleh tengok dekat beg punya.